یەکیتیە خوێندەڤان جوانە دیموکراتی کوردستانی ڕۆژاوا و پشتی پشبێرکێک دنابینا 305 ئەندامن وێ یەکیتیێ و بسەرکەتنە 15 ئەندامن جوانن پێشەرۆ ئاهەنگێک بەرفەرە لێدارئێ خست بە ئامادەبوونا ژمارەك ji welatiyên deverê û nûnerin enekesê û rêxistinên siyasî û sivîl. Li wê ahengê gotina şaxê girkêlegê hat pêşkêşkirin tê de bixêrhatina amadebûyan hatkirin. Paşra Dr. Hajar Hesen, sekreterê Yekîtiya Xwendevan û Ciwanê Dîmokratî Kurdistanê Rojava gotinek pêşkêş kir. Serokê enekesê li girkêlegê Xelîl Uthman gotinek pêşkêş kir û piştgêrî û pîrozbahî arasayî Yekîtiya Xwendevanan anî li ser ziman. Sûriyada ew jî beşê giringin divê encûmena henê de û bi karekî em destxweşîn wakin vî karê henê va çalakiya henê. Herwiha saziya şehîdin Kurdistana Sûrî beşdarî wê ahengê dibûn. Bavê şehîd Bessam gotin û parça helbestek diyarî pêşmergeyên di Sengera de kir. سنگراخوا تکر دریا والملدي تقلكر جيا وجدش منارا تراكر باو باهوزا اي شهيد نابي تروجا Paşra bawernameyên rêzgirtinê diyarî 15 ciwanên pêşero yê serketî li devera Tirbispiyê çilaxa girkêlegê hatin belavkirin. Yekîtiya Xwendevanan wiha proje û armancê xwe nerxandin ji vê ezmûna hatî bikaranîn. Eba hingeha derxist ji ber xatirê bingeheka yekemîn dênin ji bo asteka roşenbîriya bilind rakin nav milatê Kurdî de û civaka Kurdî pêş bixin bi rengekî akademî ji ber jî ev pazdayê hevalê me serketî wê bibin bingehek ji ber xatirê hevalê xwe fêr bikin û guhardinê nav civaka Kurdî de bikin. Ciwanin bi serketî bi histek bilind ev roj dinerxandin. پیشی دست پاسیه یکیتیا خوندوان و جوان دموکراتی کردستان فیلمی روجاوا و اب در فاتا دانا ما وب کاری اپی رابون سراستا فرعی آلیان و گرکی لگی وانا کم تشتک پیشکش مکردن و براستی اب کاری هگل کی باشو از پیروزبایی الهوالی خود کم افرسی سرکتی و از وی سرکتنا ها دیار پیشمرگی کردستانی دک. وی سرکتنا خود دیاری پیشمرگات کم و انشالله زب و سپاسیا یکیتیا خوندکارات کم انشالله مبقى سیغته بین که ام تشکی قنج ناملات خود بکن ام چه پیشکتنی بین انشالله. لداوی اوی آهنگ دیلان و ستران و هلدانا آلا کردستان دبو امزاج جوان البجدار را و او تیواتیا هیجیان بردوام الکردستان سوری تبی کشتن و برچیبون و پنابری و روشا زحمت و تهل. برزان حسین گرکیلگی آرک.